Ebusi afo mamu na akwa aba e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumedie so. Mi din de Akyere Bruwaa alias Atara Otafrija. Number 1 striker ba kope. Utake a wonembe bu di sin so metwa ne say ten e de ama. Obia e wona hyase. Obia ne brono a otena so. Yen celebrities a ehu omo TV so. Social media, radio so na de keka aka ho nyina no. Yenim omo ahyase. Dia yenim ane say ehu omo TV so na ehu omo. Nanso mo wa ahyase. Enu nti e na way back akwa sa adwumedie di aba. Say ye ne celebrities betwetwe nkomo. Na ya hwe kwan omo fa so omo hyase. Ene mpempen so anyame de omo abedu. Enu nti madomu suko akwa yi celebrity kakraka bi e de na ba fie ha. Na ansa na mayi na akere no. Mi twa me ho kakra na makodi dwa. Esanso omo na ahwe yasan amadwumedie ye tumi de bremo. Enti twen me na me kwa basisi ya. Ebusiafo mesai mamu akwa ababiom e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumedie. Sa fei na wetin we fidie no e de ato ha wo hwe ya. Dwumedie ye friend way back ye ne celebrity se twetwe nkomo. Me share mo boss me kwa aba na me ba be yi me celebrity kakaka e de akyere mo. Me so me share ba munim dada me di so. Enu nti me celebrity ote me nchen hai. Ne din me din kan aka ade bi se me kana se mu behu dia Osafo Abrobe ewo we are going heaven's not that we are going you know we go na back ten wa sha he dey me kire Abrobe ma wakwa ba edeba way back with Akyere Bruwaa dwumedie so owo me ohun ayefe papa also ohun ayefe ase why yiye mu anape ya ama me na ne am to say mon pa se won ka chede nyame adom ye adan se say mana akosi say yeguso kakra Abrobe minimum wo industry mu dada nyenne na dia minimum an say fra Abrobe minim sa Abrobe na ye acting deal say ye den o udi ankasa de say mi din ankasa de kwaku ahene ye boa kwaku ahene ye boa sa pacha din ankasa ye ne stars na nam koba enso ye nim o madaka mo nsem o de nim an se eniso ya na ye nim o na wo firi ifiri kwawu obo wo obo ni mi obo ni pa JA Adofo eye mi busuan ye me fa ne se me papa yes me fa ne se me papa ankasa mi tins mi nyane tins yes na wo malata dwom eni ade enti ada na wo sere la wane ka kire wo wane ka kire se yes ne na ma ye na wi wone na hu hwe sa aye madane ko konse ni odi aye di a se ba kan ye no ma sere but makara wora ko sa waka mare ho sempa no kware na me wo mara wasase me pe wasase mashase ni nyina ne se de mami ko pie malata no me papa no ye dwuma o GNTC na won se first no ne o kaka kola ka na mo wiska ko so won ye dwuma GNTC sa time no o ko to ade provision de so sala answer ni ye easy na ono no supply Coca-Cola de maum once ne o Coca-Cola Benz bus ni bia ne di dua achemu say na we he ahye nsa no na me papa ne hwe no that side na Royals time no say GNTC omo bowura mu ama ye say we di sika bia no ene ye mo ene so papa ko say Togo Nigeria mu okay ya chichichi ya no je ba no ko say Nigeria so this can be no say ni mi so anti na ne o de to aso me pa ko ti malata dwomu ho no nti e ba ne sa no na fe me maame na o hwe ni o fe o hwe ya ko du ba bi na fe ne na ahode ni ntimi yenso ne ye mbema ne dooso nti na ayedin mami ntwa wa no mo ye sei me maame me papa ma ne de ne ye 4 mbema miensa na oba ba ako
na o maame nso ono maame ewo one ya one me maame wo fo didai na wo nia no nia ah mu na wo omu nia omo we omo won kra ha ye no nia no won kra ha saa ai na baby a ye wo ye ewo ho ye kokomlemre kokomlemre baby a top radio wo no ai hotel bi o popular pa a friend is sexy bon sexy bon no ya cra boy ya cra boy okay and sexy bon opposite asori bi o friend feeding preparatory hono side na ti ne ehode e ben marata ti ne me maame so marata dwemu anu wo enti not one day o marata not one day o marata enti se ye free school ba na marata ho ane ye wo ti eja omo mu twi trogwi na e wo ze na ye hwe me hwe afi duru ba bi me hwe sika na ye de ba me ko school na enso me ti eya boys na twi trog no na me post ko bebe ma ko di o machi eja no bua o no upia nti ye hwa na chese sika minya e wo hono na fe sika na e ba be so asene sika me ma me kra de ma me e wo trog no esa trog no sika wo na sika wo nti na e wo se mi anso mi jai wo machi di na mi anso me ko hai me de nti no me ko hai trog na mi ama iden matwi nti mitwia ebeduru anwumre no na de ubenya no wenya nti ebema eno no eye me de pa nti na afia ama school ko no ayese de etwikodachi no time ese wo de ko classroom no sajo so ne kwa no pa na wi ya no nti ebeduru bibi dom ebeduru bibi se mi ko school anopa de si o mi ko wi ya ekoya me kwa na po bi ha o go school o si we ya o we ya so si kwa na pa ma po kwa na pa eji na ama ya di school no ya kwa na ka se we obi oh na ka se we obi enne se si a woti we nu ho pa sa wan ko school na wie ana se we nu but ni timi wie ya na ye last common entrance no ya nye bi mu ese 89 89 yeah last common entrance GSS nti yenye chi na GSS de 88 ene kwaku wanyi nti utwem ba 40 45 eno na me de kaita ma me di wi school nti utwem ba 40 45 ya ka ko ide utwem 50 oh de me 72 Nene se we kakako awa 72 nti ne chese 49 nti next 5th April na yo ebusiafo mi twa me ho kakra na mapa nti ye twa ye ho apesese atwan ba Masan aba biom way back so na mumu ye ma yenko wa brabo so mashase yankasa akire trog ne na muni na mu na me so me akwara pa opon marata na me wo nyina no na me bu ade pa na lady bi na ye sise me nim otukwa kwa bruchi dey friend sister gifty na opam ade na owo akandra mam eye adasa obeka adasa ni friend gifty sister gifty na adasa no na ye wo kwa me peace ye wo jagadu ye wadu chumuwa me fa so omo ye stars no ya omo ne wo se eye adasa ni mo enti gifty no ene de me ye dan ekọ eye akandrama enti me ne na makandrama mu kakran ena me koshia owura no nyamfuru bi a ye frɛ ne na abosompra koshia no ewo GBC na ono so hwɛ akandrama me ye ewo GBC na ochiam na okache me say me acting eye ne fepa enti no opese oye den oboa me enti ewomu a o invite me mame ekoni fie ewo dansoman osofu Daisy Estate honum na ekwa obi kana say sanse wo PTV so abanti no ekwa ne flowers na de ade wakọ water so na de ade na okaso obeboa me ono so onse na owade bi a ni biscuit na mo ne ene maniema bi
no the amount you call ne hono ma wonya bi e de ba fie ti dakro me wo hono ma na o ka se bosompra na ye se o mate eye kantata na kantata no squad ani go kantata ni mu no me free wo bra ko mi me hu ani me yemu ahye me because kantata no tema me ko no na ya SK opon super odi na fradade ka ho ena sogbojo tola ena mama ena Eva ena Mavis yani abaka se na ena ekuma Joga Tete Gauga Tete ekuma wum ekuma ka ena wonu se kachi kwame apia obeye kantata me kai so betwa beye ba ko mienu bi sem se adofo so kra betwa obo betwa bi yeah ena we obi a me kachi so ye kantata be shoko Misbel so be kantata sa Miss Bebe kantata. O dia no nyomo no ma no be kantata. Ai satem na ne nyomo na ma out ye. Na satem kra na so no oto we say kantata na ya to tete nyom. Enti ye che ne tete nyom so oto a ebi wa na ontumi na to fa so. Enti ebi o ha me na opon de ne ma me so menye den. Men cheche na o kire na asundwe mu ana o dabi enye o kire na asundwe wo bi sasa o kire na asundwe mu ana eye nyom to aside na bi sasa nyom to no kire na asundwe mu asundwe mu boko okay do to aso hey we dey wo mesra wo nkopa se bia ma mi o na me dwene me ho eye nyom to eno no kra na enye na mafodi ebi ne yetetede no nti wo na mu no na fa na easy because me nim say sini adwuma no mu no enye easy sa na fa na ma easy akire obeji edi say wo ne esi ehwe mo TV so na me kwa na me kon do sa ata na me nya kantata nka me na kura say ewo mu me hu say no wa flash ho me ma nya kantata da wa nya kantata sa na me pe kwan na me na ai tinta me hu say ewo mu na wa flash ho me pe kwan tinta ewo mu na be fa o say be fa me me ba ye hu me kura na akire ade ba ko a ha adwen kakra ne say wonu say ye kantata no be 5 years na ye hu ye pay na ye hu ye pay ubisa yes o sika mai ubisa GBC so GBC say ye tua nti na ye den na mutua lo fe ko we den na wa botom sika enso na wo do adwuma na me do adwuma no ni na ka abrabo no mu bra ni bi hu na satam na Bruwaa ne sponsor kantata na no say ye ko ne ye wi a ebi ho na ya ma obi a Fanta Coke send ye sika wonum say ye na ye de no ye ntia ka ne ama o de ade be fa wonum a wona yame na ache de me na wo de be fa ka akọ satam ne ye ko rehearsal satam na meti kokomrimri na ye ko rehearsal wo Danceman Estate or so does it on ask bi amfimu ye nti me kai mmiri bi kwa me sefa kan kra e kan ho asem e wo Peace FM obisa say wate se kantata fo ye ntua wo muka e ma GBC fo kra be yi ano nti akire adwuma yi de nipa brem kosi say ye didim e na me kai ye nua baby obefa me edimi wura movie mu sister Kafi Aunt Kaf satem ne damfo bi sesi I am friend o kakafa ye hu no so mame hwan ye friend daye hima ko Instagram daye hima baby a sesi edi fu for kra wasen alanche ye fatiri toto ni din no oye aduane ton Calf Kitchen na aduane ade na wo sere na fatiri toto no gas wo so wa aduane mo ne ya nwafo aduane enkruma na ye enkrafo akpere na fatiri toto na eno no de bankra mu ayeden sabe nkankai ye ka asante na anwa kasa na yi ne ye ka aha ene kasa bi so se kasa bi ona boy da yan to aso e de be twebo ona bo aho eti ebo mu na satel na dafu biye adwuma so be sorry ye dafu biye movie be sorry ye nti wo movie I start try ye starting from dafu biye okay yeah e be sorry gidigidi na me kai me first movie a Anti-Calf de me try ye chiwa na lucky so part 1 to 20 o ma me lead rope Anti-Calf no me ana me ware no me na me ware Anti-Calf
na edidi mu a ebetwitwa bia ana efida bia mu no wachi nso abomodin pa wachi nso besuru mi mu eno so ode me ma kandrama dabi enya kandrama movie na wachi nso de me koma agi Asriverland o Accra Newtown ono so de me betwa ya ena wachi kro na san de me koma pa Thomas ewo Kumase o san de me koma Miracle ena nti wachi nso ebi pushi me de me koye pa enti mua na wachi kro ya so ede me ba obra kantata na nema bia na ekoso na ade bia na ekoso no na ebedu bebi nyame se enka no na kantata na ye me eno ne de me nka ho sata no we firim o no ma firim ye so nde na ji so anka atre sata mo no na se ba be start kantata ubemu se members de tia sorry dem wa na waso na atari ma ye se de woko Johnson no one namba ho a we woko kwa kantata Esu sa kantata na mo enya hwe but aboa wo se no na nam so na ade aba bedu nne no na akire na se mo se utwa movie pa mo se movie ti wanya sika pa eni enka na omo ye sa nka enso yenye sika pa na me so me start me so me yenye sika sa da so yenye sika me wada na me kan na se mo fa me ntwa mama ni sika kra na me gidi ya be akire me kai wo be kokuma se fro ka jam ziko kubaze mi enko na me ko me ya ma be hwe kra me pe it's nice Kwaku abre pa oh akire ya bre Kwaku dwumedi ewu ni din no your friend way back ntwa me ho mra na me ba way back me ba be kire wase mate ibushafo mo ntwa me ba sisi ya Masan aba biom way back so na mo hu ye Abrobe sa me ka kire wo se dwumedie your friend way back sa na ka kire me ka kire wo se your friend way back sa enu nti no woni mami bi your friend Auntie Mansa e wo malata I don't know. Maybe that's only my friend Auntie Mansa. And then me make surprise. Hey. Uni no. Actually. Mami go Bruwaa me pa. Sir. Eh na de ubesu. Me pese Abrobe kwan afa so woni mu no ene se de akasa wa bra na hu a osin be ma nsunsu osin wo ka bibi kakra e de kire me ene ahwefo ina na ye hu Abrobe asase kakra yo so mo demos Abrobe ne yakoda bia Bruwaa be wi school no oba menche wo malafa ndo oba na oba me ho obisa no se mama no me betra no ada se wo ye ni bana me kra me na ya mema to be fierce no de be school Abrobe ye ni agima bia ne oba ye nche malata truck and I be na so truck no correct but I open pam e pam ase mama me e na se ne me bia me so betimi ase ya ase betimi ase ta Abrobe me ne na nte ye te se me ameba ba bia na onye nipa so ye nipa boni ana se oye mpanisem ana se oye bibisa ba bia mesoma ni bia no okọ tie na nte ya oye ejima na nsan la ko be ka chen se wanya obra adasa no de fiase yo okọ so oba be na ejima na echi okọ ye ne acting na owia no ase abadwo ma bepempam na boto no eno de oba betana ho eno no oba na fedu fiase ana se we feed level be ko different level ta fe de we jai boto na no pam aya no so na oto nyum afim se Abrobe ma so fo so o moto nyum pa o nti yan kona kwato nyum to be fiase so ko kwato nyum na nti o ma da ko no akwe ka se ante be se me ko sua de pam am sa ne ya de papa so ko sua de pam dia ene ya de papa nti o ma no so ko sua nti me ba owo market no mu no oso aso anema no mu no anomu na no sa de ko sua de pam no so ka ho na bi ono okọ sa if that's for acting hono na afi ne beti ye no hu se so sua de pam ndi Abrobe sua de pam ndi atare ya shem krami ame pam oh sa ena kantata enema na omo hye o kantata ko sunsa ne ye hye o kantata nyina
me ana me pam wa na opam e ma de ne ma de na sa e kuma mama zimbi kura ma pam ade amane sa me pam bu fe ma ne me manya ya ne won sa no djuma o ndu di ye djuma si ai se de ko no ya o de che ba wa wo nya wa de de opam me ame de amehye de na me ama pam okay mama to aso ma me de ko ti se o si ade pam na o de pam no nde o de pon no wi no o fi asese fe de na ade pam no mu ana chese oh to ma afedie na menta ehu no o ma na da ko de ne sere abe fam so firi me so no kwa kusi ante na de pam no ada ba bia pamare no so e wo me dan achi enti nte o ma me ko twem wa me hu na me se na ro be kra de na san o kwa nte o ma na akọfa na sister ho na me bisa na se na me hu abose da be hu arore no wan ko twem so onja na asam na me hu no o se o no ankasa bo na bro na mo bo na bra enyo obi me hu bia me bisa na sam on kasa Abrobe ne ye oni pa bone ana se onye twi me de ni pa bone dia anka be ha me na onye no hu se ni pa bone ni bibia ntina na nsam oba na owura no eba no me ko oba me ho no kra no na omo bo na me wona na ba ko o de antemansa samse o se me hwa antemansa so ne ba yare da hospital na me na ba ko se de bi pani ana sa kwara no se pani me de me na me say me ndo jina ho na me se me pa se me mo akonwa no se ya no me ma na akonwa transe te me na akonwa transe ko se unu ma Abrobe am so ai first of all come na Abrobe say ai na me say unu me say me so me ya me ba no no nti na ma ano ye anu nti na dwumade we nti na ye tu na ode ba e be hwehwe enu nti ni me was surprise if you way back for nchan a me pesa me de ma ikitade we e way back for na ye de ma tina me nya de we ti ye de ma se fa ko bo edem so madam osibibere yo o sadi ya mo de maye amana ati ya mo sira mo amen mo so mo de na ma mo ne na mo kwa mpa so ya kwara pa ati o ya kwara pa Abrobe do ya kwara pa man da wa nti se oye obi ati ana se da se ne ya Abrobe she TV sorry jina haka kre bi ma me na TV so ma ba hu Abrobe mfoni e wo so back yeah ma wo fa sapan yeah ma wo fa sapan ko and then way back e di dumedi ma sevje na fa ko bo wo dem de bia we ni be bo so bia no we hu se way back se de wo ka no se wo akasa do ho no mi ankasa me de me ho so no me nye bi da ni bi bo me dem na we kura no mi hu enye enfoni we ensa no adwuma o sa no adwuma pa na we ni bo me ko dege ya ko nya o picture we no me ngwampo me ngwampo ugusu hwe ye wo way back with Akyere Bruwaa dwumadi so sa won se we ni age we sua ne ma bebre sa na dwumadi ni tie wa ha se ebe kyerkyere ye ya hyase e de be simpempen so ayedi mo ntwem na me kwa koto nkraba me ba ye be sen aba betie omo ano asem die twato ansa na dwumadi no abawie mo ntwem me ba sisia for me sama wakwa babie we de ba way back with Akyere Bruwaa dwumadi so ye gusu twetwe nkomo ene ye twa ye ho baaye eno nti ye to aye nkomodie no so antemansa anka mepese wo betu ahwefo fo kakra yo me ma ene me nuano ene abusu ye na hie mo ha Abrobe ba me nchen mo se na nsam se ne ameka ye me se so biara onam no ko ne ba ye so ba so ba kope na se no wanye sika an so ba so ba kope na je se opese okono enen sen bebiri adoso wiase nanso se wo hye wo so wa brabo mu o konka se me kanka me se anka menye ska me se amenye ska de bi mo fa nya misro ene ne ma de ahye mu se be abrabo abebo bia no bo se na Abrobe nkoda brem na bro bre ne ma no ene na wie ni nkakran yakopon di sika no ebe man tu de nya misro hye wo mu a na wo hwehwe bia no on sabe ka antemansa
me da wase say to nsa frɛ wo baaye kwaku obetumi bese won so abrabo a wabɔ ne kokohwe ase a wafem ne amane a wehu even wo bewura acting mu kra no ena from bia da dia wo bedi kra no e den ma wo enso wo ne nemu atumi nante free malata ekoda nsoman na wakɔ akɔye adwuma sa 5 years ayentua wo ka fa we bi tu wahwefo ina ne wo fans efo se be ya obi show na so no fo se wo fiti Paul sia na moja aba ente sa eye kakra te sa atechide na nte ana wo di abedum pempen so si Akyere me dase bebre na akyere enase enkoma antimansa akyere mafutu no ebekwa ma omo a enkwara betena wo monche na musi obi wo ho a na owo ade bi ewo nimu na obi wo kwotena obi nchen a woka sa ade ne hye ya na nyum to wo mimu pa maami eboa me e ma sa ade no epie na mesan so ye meye mepam wade no wonse mi bejai adwuma na meye o malata no ono ane support o mia kosi se mitimi ye den esua ade pam no eye den ewie na ade amaame no ye no mani aye den asopa na ne chese manna ansusu kura se mene ne behia wa ha nti nyame wonye den o nhira no ena afutu a wode maaye se ewiaso fiti preko pepo osia emoja ba no enkwara o masisuo de ebesre wo mo ane se omfa ntoboase emobra no na ntoboase ewie nkonimdie Abrobe wonso meda wasesa wo baaye ahwefo sa mate de aoka yesi ofiti Paul osia moja ba midin e de Akyere Bruwaa atara otafrija na one strike abako pe wotake am unembebu di sinso amesi metwa ne ten e de amamo hwemenim next week same time same day. Love you all. Bye.